Tuyunda kaldı. Yılda bir cuma. Ne kadar kısa var. Lutska część przed. Wręcz тут хунай на świt. Koten boz. Hazır sağın plem kartası var. 20'a жақын sütü var hazır. Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Экран астында турган ушул уйлар сатууга чыкты достор. Мал чарба көрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Бүгүн 18 февраль 2025 жыл. Бул уйлар Швиц породасындагы уйлар деп жатат ээси. Ар дайым ушул жигитибиз чыгарып келген, буга чейин дагы чыгарганбыз, алган кишилерге буйрусун демекчибиз. Кимде ким алган болсо, Чүй облусу Беловодский айылында турат. 7 баш бооз, жакын бооз уйлар бар экен, мынакей көрүңүздөр желиндерин. Биз базарларда деле жүрөбүз достор. Ушундай уйлар азыраак негизи үйдөн алсаңыздар, мынакей желиндерин көрдүңүздөрбү? Мына ушул уй 1-2 күндө тууйт деп турат. Бааларын айтат. Bir қатар көңіл бұруп назар салып оғыңыздар достор. Видеоға лайк тырс басқанды да ұнытып қалбаңыздар. Балким башқа бір туғандар издеп жүрген болса, себепкер болып қалалы туғандар. Біз көпірі болып беребіз. Мынакей, бұл жерде 2 уй құнажын. Швиц породасындағы жана момда тоқол бооз. Шашылыңыздар туғандар. Бааларын айтат. Егер жетішпей қалсаңыздар, дағы шығарғанға аракет қылат бұл жигит. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Мал чарба көрүп аткан бир туугандарга бөлүшүп койгонду унутпаңыздар. Анда эмесе кеттик достор. Беловодскийде турат уйлар. Жакшы бир кунажым бар, кысыр. Анан 10 баш торпоктор бар Швиц породасындагы. Андыктан көрүңүздөр, шашылыңыздар. Доставкаларын уюштуруп берет. Буга чейин дагы доставкаларын кылып жүргөн. Ушул уйдун плем картасы бар экен. Азыркы учурда саан экен. Анда эмесе калган маалыматты ээсинен сураңыздар. Бектур деген жигитибиз маалыматты берет. Ушул уйлар шашылыңыздар туугандар. Видеого лайк басып, каналга катталганды унутпаңыз. 3. tut. Boz 8 aydan ötken. Çoğun uy. 27-28 süt beret toza. Süt kanalları, gelinleri bir ravoçi. Bu 810 bin zam. Ondan keyin bulda alata uyma. Bulda 3. tut. Bots'tan öyle süt vergen uy. Bunun bağısı 220 bin. Bu da 8 ay oldu, bozdu. Bundan bu kara uy. Bu da 3. tut. Bu da çoğun uy. Bunun bağısı 210 bin som. 8 aydan öttü. Bozdu. Bunlar molumuz tuyunda kaldı. Yılda bir cuma. Ne kadar kısa var. Lutska część przed. Bunun bağısı 210 bin som. Bunlar 1. tut kunajınlar.
7,5 aydan boz. Birinci tut Hunajna Şüyt. Koten boz. Bunların bağları 160'tan ondan keyin bu ikinci tut bu hazır sağan plem kartası var. 20'a yakın sütü var hazır. İkincisini tut çoğuyu bu taza şüt. Bunun bağısı 220 min plem kartası menen 4,5 ay boz tüket olsar. Allah'ım bu kunacın kısır çoğunacın 2 yaş bu kısır boyu 1,42 bunun bağısı 160 min. Turpoktor. Var 8 aylıktır. Çüş. Nalato. Var şüt. Tırtı öküşüne de 8 aylık, 9 aylıktır. Bunlar biz yarım yaşlar. Taza kandı. Ha, çelenleri falan, kindikler. Şüştür. Bunlardan bağları 125 min somdan optum. Birden alsa 130 kaberim, bir üstünden alsa optum 125'ten. 4 ön bası 80'den 10 başta çoğu alsa 105'ten kuruk. Boyları 1,20, 1,25, 1,30 şunday. 10 baş vapşi. 1,5 yaş tutar bunlar. Naş yüzü. Ot 30 litre spread. Boyu 1,40. Bağısı 220 min.